kana ngirisi ruka mistake kindu itagwa tendons kana ligaments ruka mistake kindu itagwa cartilages rukambiria andu hau na kiambia andu hau na immunity ya muntu igakiriti kindu itagwa rheumatoid arthritis. Number 2, arthritis ni januntu twa mirire diet. Ukethwa niwendete kuria muno nyama cia wakia muno ile tugare the red meat. The red meat ni yuma kuri ndithia ta ng'ombe, mburi, ngamira na ng'ondu. Andu bendete kuria nyama ici sana cia wakia nkethwa ikirekeria a lot of uric acid. Na ciarekeria uric acid ni thairwa ikiangaratania ngui ya mbio. Na mbio ya ngaratania uria echunga runji ni lega guchunga runji rwa kwigana ukethirwa ina runji rutikwigana mwirini na ukethwa wina kindu itagwa fluid retention in the lower limbs. Lower limbs ni maguru na ndi muntu akaimba akethwa na thina itagwa gout na bangi bakethwa na thina itagwa pseudo gout. Muntu agajwa ni thina itagwa gout arthritis. Arthritis no wate muntu kindu kingi nundu wa kwithwa ni ajite ni murimu yungi muno twarie mirimu ya infections. Ukethwa wina infection ndene ya muraito ira ni utitaga septic arthritis. Nandi ni joint yongwa ikethwa ni infected na no ethwa ina infection yingite ya rwagi malaria. Ukethwa riwa marungo jaku je murimu kana thina ta ya typhoid kana thina ta ya brucella iretagwa ni brucellosis ireta murimu itagwa brucellosis. Thina ikionde ni ireta ndari ya marungo kwithwa mena murimu na ni utuga ni thina ya arthritis still. Thina arthritis ni itagwa ni too much accumulation ya chemicals ndani ya mwili. Uja muntu akirwa ni agwita kurutwa runji. Ku chemicals ciumba gwita ya accumulate ndani ya mwili igachwa na ikaura ndani ya rungo fulani muno maru. Na ciaura na ukiruga kimba na ikambiria murimu. Na ndi ilia still ni arthritis ira twitaga reactive arthritis. Na arthritis ni januntu bwa ira twitaga wari na injury na wethwa pengino na dislocation wethwa na fracture na arthritis whether kimwindi ndika gitagwatana bwega kana gitachoka bomu bwega no muntu ambagiria thina ya arthritis na muntu akinura ena thina ya arthritis. Ugo thina ya arthritis ni jeja nuntu jwa thina mwanya kana nuntu aitumi mwanya. Ibaya sana daktari, apart from kuimba mauru ukiona ni ile kideko kinge muntu omba kuona kamenya na ombethire ndina arthritis. Ndalire chiona sana muntu ena thina ya arthritis no wengwa kwambira kuigua murimu ndene ya muraito kana ya miraito na murimu ria ni thagura muno ugija kagita karia ekara ina ira tuga stationary portion kana muntu atiwitaita. Nio muntu agwatwa nio muntu ujandalire aya akiambia nandi kuthiria ngui yake kurugama u ethwa karama mia gukira akigwa marungo yawe yenya murimu. Number 2, ni kwitha kuna thina ya kwitha muntu kana the affected joint ni kuimba nuntu wa inflammation. Inflammation tuga ni rwakai na kuimba. Wimbo uria ni thagirwa uri joint-ini na uketha joint kwambira kuimba nuntu wa reaction iria au cia arthritis. Kintu kingi ni kintu itawa dislocation. Na dislocation cia arthritis urithagia gakuru kigamaga kanjare kigamaga biara bia kigama ni jutu weta dislocation. Ukona muntu akigamite biara ukona akigamite kuguru ukona mugongo jwawe no kigami agekta kwamiritie ka mugongo kigami na muntu uria ithawe ndalili akwaninia ena thina ya arthritis. Ukindu itagwa stiffness. Stiffness niria muntu eta ukunjura either kiara kiawe kianjara kuguru kana eta kuruama egwe mugongo utikwenda kuruama nuntu uri enda gwika in that particular shape utikwenda guchenjia. Iyo ni totega stiffness, yani uregere ukunjura etho ni kuguru kewe utikwenda ukunjuka. Ira ni etagwa stiffness. Na ukindu kingi tuga ni kwithwa muntu nona marungo yawe kana either ni kimwindi kiawa keweta kina mwanki na akeua ringi ntagwa gikumunda muntwa. Muno ndalili je ni onekana muno in the lower limbs kana maguru na bangi weta gutonga kindu keua njari hakuni tagwa ite part of ya mwili jwaku ite kumba takagitaga kwina mbio kewa muntu ni akwire gandi sana. Ukwe gandi
still kana kwi ukimunta muntu ana aria makinyani ni ndari ingi akonye muntu ena thina ya arthritis. Ndari ingi cia arthritis ithawite very common ni kuigua muntu anogeri mwiri juonde kana fatigue na kuigua mwiri utina inya na bangi bakeigua joint kiruta sauti na ringi ukeigua muntu akiuga kamwindi ndigakakwa ndigatongo ngegutagwo kena murimu ndene, yani ni ndari very minor but ura murimu witwa gikurani chita ikiongereka. Na yara maingi arthritis yaweta na iru muno na antu bakuru tisi ni with the age kuria muntu agwita agikura noguo ethagirwa aituika more exposed kwi mirimu mingi no ria gutuika more exposed no akwithwa mwiri jwawe uria agukura uria miaka yawe kongereka no akwithwa ri watini wa kugwatwa ni thina ya arthritis still but arthritis guti muntu tiumba kugwata ndikwici tele na muraithiri wa Meru TV tuli trita mwaka ana ba miaka 5 miaka 10 miaka 8 in fact majority bantu abena arthritis na ndo abena gatatika miaka 30 na 50 nuko na mwaka antu abagutubici sansa nundu wa rwakairwa marungo ni antu abega gatatika miaka 30 wita miaka 50 itumine binundu antu bajude thina cia infections na batikumenya muntu ena thina ya infection fulani yetire yakura atikumenya so arthritis itethwa kithura miaka but with the age uria muntu agwita agikura ni thagurwa ikiongereka kuri antu akuru sana nundu of course mindi ndia wete nanya ni thagwe na thina itawa osteoporosis ni thagwe na kindu itawa osteogenesis miraitu kwithwa cells iria iti kwithwa ikiongereka ri batele kuregeneratwa ukethwa ikinyia na ritia guru nguru kiore ikungeneratwa umuntu ria kethwa ena thina arthritis antu akuru akethwa na arthritis baba ingi nguru ki antu ba bethi. Ibia sana daktari katwarire mirimu ira muntu amba kuthira enyo akathwania ni arthritis na ti arthritis. Muntu nembe kwithwa ena thina ya arthritis na kana nembe kwithwa ena thina fulani na thwani arthritis. Kintu kia mbere ku murimu itagwa PID, pelvic inflammatory disease. Oyo murimu wataga ekuru na ukumaga through the sexual canal kana the vagina we STD ukawata kanyaga ukura ukaukuma ndene ya uterus kana nyonge ya mwana no getia ndene ya mikia the fallopian tubes no getia ndene ya nare ngara ikuragira na ni just an infection either bacterial fungal but fungal itingi sana kana kindu ito parasite na ndi ukinya ndene ya uterus muntu nethagwa na murimu sana mugongo ou akathwa thina ya arthritis muno muno retagwa spondylitis. Alafu ku kintu kingi tagwa UTI. UTI in fact ni thirito gisumbura antu bengi sana nuntu eja na ikethwa ya itikurete ndalili na ikaukuma mwaka getia ndene ya nyongia maumago na getia ndene ya mbio na muntu akethwa ena thina itawa pelvic pain na akethwa kithugania ni arthritis still. Kwina infection ya kindu itawa brucella kana murimu ria witawa jwa nyama ni elia uria twita brucellosis une murimu umba gutuma muntu atura wita cibitari akuga na thina ya arthritis na ti arthritis yenayo. Kwina thina jitaga jia dislocation ya miraitu ukethwa wina dislocation ya muraitu alafu gitiritwa ukira kuwata na bwega kana joint ile kira uchokanira bwega mundu ule ageta akithuganagia ni arthritis yenayo kana akambiria arthritis treatment na ti arthritis yenayo ni dislocation yenayo. Kwi thina ingi cia kwithwa muntu ajitwe ni thina ya malnutrition kwithwa atina nutrient cia kwigana ndeni ya mwiri muno muno cia calcium ukitha muntu nuntu atina calcium kwigana agatura miraitu yawe very weak nandi agatura kwigwa nogeriru miraitu kwigwa ya kana ndene na ena poor electrical impulses cia kindu itagwa nerves cia mwiri ukitha mwiri jwa utina communication ya kwigana akiambe ukwegandi muno muno maguru na akathugania arthritis imwatite na kambiria treatment ya arthritis o mirimu te muntu ni akonfisaga akathugania arthritis yenayo.
Imebimba kweka mtu atine bakwata ni arthritis tu atari awata. Itu yita the risk factors kana indo yiki ya muntu watini jwa murimu jwa arthritis. Kindu kia mbere ni mwikari jwa muntu kana lifestyle. Mwikari jwa kinandi ni very sensitive. Kani mwikari antu wakwenda wikara na stare. Ukona muntu ethwa te muchethi ethwa te muntu ukuthithia ngui kumba kumu facilitate athie kindu itagwa physical exercise. Muntu uria joint ciao ithiritwe ivere cia kuthia mobility kana cia kumove. Nandi ethwa uria karia giti nikia gukuthiuruka ni gitikina maguru nukona ndiko iji teri antu bari karia ititie na maguru. Obici yawe ageta akayukia bairo ni gitige wita ati wita na maguru. Ajoka kathiurukia giti gatani position iria kwenda. Bangi nyomba iria bagwikara ni lift iriku. Kwina stairs and lift. Na kwina tu automatic generators. So guteo stima yuraga au agena mena stairs. Akina maria netire taxi kana bikibiki. Muntu uria arikara maisha ya stare uketheria muntu uria joint yawe imweta ya tachia tuethejia maru ireta less than 500 meters inandi na muntu abatele kwithwa ena mobility itinyirite kilomita 7 ontuku. So ukena joint ira ikambia confuse ni kuwatana na tia watana ethwa ni joint ya mugongo ikamurete thina nundu ria akambia gutani tuge kama ria mami aketha joint ira ikamurete thina nundu ria mimerete wikara ina particular position. Muntu ni athithie physical exercise. Number 2 kindu itagwa self treatment. Kwithwa muntu ni etire kwi daktari ria mbere akiuga we ni akuigua mugongo jwa we jo ina thina eta pengine andikwa tundawa tu paracetamol kana painkiller fulani ambiria tu painkiller turia anenga to andiko itano. Obvious painkiller muntu anenga wa andiko itatu kana itano. But achoke kairi no but no ndo athithitwe consultation ya pengine ngiri daktari mate athie consultation ya 500 only tendo chingi nandi muntu ria gukira wita kuona daktari na chiringi 500 kana ngiri arabu andikirwe ndawa ya chiringi 30. So nundu agukira gutumira mbeca imingi akayukia prescription ira andikiri daktari mbere ete chemist auge menderia ndawa iji enderio ndawa yu na pengine daktari anagia kambe araithiri murimu yu yone nuri kwa maka guteke thimu muntu uri athithiritwe. So self treatment ukona ni kurekeria murimu ethwa ni arthritis kana infection fulani ari nayo igeta ikuraga mbara na muntu uri agoja kumenya arthritis ni tane from stage 1 stage 2 mwaka nyambiri ukigama maguru mwaka nyambiri kwegandi ati kumba kurugama ndo bongo no regire. So uni risk factor nge itawa self treatment kana self medication. Alafu ukindu itagwa mirire. Mirire akinandi ni tugite very refined kana very simple. Urona muntu arenda kugura irio ya karua very easily na irio irio ketha ni ikune nutrients kwa mwilini. So muntu uri ageta arue turio very simple tuwe akaria turio very light akithuganagia kunyira ya kiuge kunyira but the nutrients ibatere witande ni atharike ithirie miraito is strong ithie joint is strong ithie kindu itwa stima ya mwili ya nerves itiriku kubia kuria kuria ukaieta kwa ngaratani. In fact most of the energy drinks too much calories chitaikathithia maguta ukona kimwili kiongereka rimwe wombie mai kongereka na kilo cia muntu ri chitha chitetie neuru nutuga muntu le wali watinja wajo ni kindu itagwa arthritis. Kindu kingi ni muntu andobe beta na mbere kwina bia kure specific bia asia arthritis. Yeah. Andobe the word arthritis ntira muntu no mwaka anywe supu wa miraito uria atherukitie nguruki ya ndiko ithatu
tekutherukio ntuku ugatura ukethukaga akathukia ntuku ya mbere akanyua akathukia ntuku ya igiri akanyua from the third day to the sixth day we most nutritious but we very tasteless o muntu ule nketha akathuga ni subura we tasteless but ni very rich in nutrients kana indo iri kwendeka ndeni ya mwili o kiu ni kintu kibata muno kintu kingi ni muntu wa arthritis ni abatari kwithwa riria kuria indo ta nyama red meat akethwa akiria quarter ya nyama 3/4 aliria increase alafu akaria na kintu ta ngima iria tite kithiini akathairwa